Karbi Autonomous Council Kiliga Hood claim may claim no aputhak returning officer pen lamtoy kibi. Phuloni constituency pen Karjab Dunji Congress candidate Sanjib Teron pen Habib Kro arong along Kiliga Mai Kangni. Umswai along Congress candidate Damian Hanseapan Countum Karni. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samisunaris Rahampi non Arjukta Birtang Tonpen Karbi Autonomous Council Kiliga returning officer pen Council Kiliga Hood claim no aputhak isi lamtoy mate order B pontanglo aru crazy arni pencil aswa lamtoy pangcheng ponlo. Karbi Autonomous Council Kilik a returning officer pen kibi alam toymate order atenke gov sai phuatum kilik amu playing plating ajahak akam claim long lelo ke claim long le akam angbong chiklojon tin anong nam dormaha pen an par scheme project atangka p mate sanction long le kam work order pilong le administrative approval job card wareng ang hoy ke pa playing jiapan pachatak long le lam toy alo along akimia kam long e kesom Sakori kipi chokomaraphan katerek suti mate leave ke en la pensai hempen damlong le pusi returning officer mate Karbi Anglong deputy commissioner pen lamtoy alo along pachata Number Fuloni constituency Habib Kro arong along aruni pai inkorapo arni anerlo por pai crazy porpen Congress candidate Sanjib Teron pen kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiliga Phando de sangse pen maike padopon Labang so mailong kepadopon along Habib Kro PCC amaipu Harsing Bay pensi mai chip hempu ponlo bangso Kiliga mailong aluhiaman pen kachitong dun Sanjib Teron Chandro Tamang Sarthe terang babu tokbi kanaming tipi homsira singnarpi sarmila ronghangpi penchinglok ongdung atum chetongdun lapenan parta bangso mai kepadopon ahut penangan BJP aradatum Congress along chepa okdun abang puatum arong sar ruga sar penchinglok mekara sar chintong sar rohasar eklemadam abang puatum an pinyani penke BJP along COC ilatum Congress along keklema pejapan alang itu pinyani penke Congress along sinang cepa ok no lapen ni itu mondol Congress himpen labang so amai along pensi alang itu pan pinyam amai along pensi deng ponik lo Sarthe Kro arong pendon Krepli Hemari Timung arong pendon Crazy Jingren B arong pendon Trok Poisaing Ti arong pendon Inkoraisi lapen Habib Kro arong pendon Trok Kep atum cepa okdun Tenglo pusi Birta Long. Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiliga Long Karjab Dunji Amri MSC constituency pen Congress a candidate Damian Hanseapan umswai along ongdung arada tumpen Countum Karni kepadopon. Number 2 Amri constituency pen Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiliga Long Karjab Dunji Congress a candidate Damian Hanseapan ongdung umswai along kedo Karbi Nepali tiwala pen khasia tumpen Kangtum Karnia sai kepedopon Amri aradatum none pongke khai chipupi pinpen Congress candidate Damian Hanseapan si ongdung avot pen pahai pon vek nangpo pusi ningjepon renti Non malom so apor phan dihina farman birtamo ington ponex nang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39
Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Kanch water. Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spares parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 78961690017. And you can also contact on landline number 03675246448. Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihina mo api puthot birtalo wangthulo non kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along 12th number Fuloni constituency pen Karjab Dunji HSDC a candidate pen Aruni Pai Enko Rapho Arni Anerlo Porpai Isia Porma Lompen Fuloni along Kiligamai Kepadopon HSDC pen Fuloni along Kiligamai Kepadopon along EM Barim Robi Kumar Pangcho pen Mai Chephem Pupon Labang Sot Kiligamai long HSDC a candidate Sonjoy Kiling Jason Bay Kolom sing ti reka terang pi penching lok penangan kit higidinga tum chetong dun. Lapenan parta bang so mai long ongdung Poloni constituency rara tumta chetong dun. Aruni Paingko Rapho Arni Anerlo Porpai Cracia Porpen non kebangji Karbi Anglong Autonomous Council Kilik along Kachapate Dunji HSDC a candidate G1 Bay Ahem Ahong Chatai along election monitoring Sela program kepadopon. Labang so mai long HSDC convener Mohori Teron Pensi Mai Chari Ponsi Kachitong Donaluhia Tuma Panta Pachini Pon Bang so mai long non kevangji election upon ke claim Kidam Jia Puthak Chingbai Chingsai Pon Mai long HSDC candidate Jivon B SYC District Convener Harlong Bing T Lapen SYC Diopani Local Convener Penchinglok Pinangan Kithigiding Tum Mai long Chitong Don Rinti Aruni Paingko Rapho Arni Kangsa Porpai ke Thomra Achitima Porpen Sangti Hidi Higher Secondary School Pathua Club along second Sangti Hidi Sports Club Inter Villages Football Championship 2017 Men and Women ke Pathu Pangcheng Pon Aruni Paingko Rapho Arni Langmili Morning Star FC Pen Pitiadong Risonimso FC Atumsi Chepate Pon Kachepate ke Chengpen Pupu Atiranta Kangtang Kringkrang Ajoyne Chepai Pon Un Idetsi Api Pitiadong Risonimso Atumsi Tiebreaker Pen Penalty Pen 3-2 Pen Chepahay Ponlo Bangso ke Patua Mailong Mai Kachari Pon Ithan Ronghang SSA District Program Officer Konsing Ronghang Balipathar HS School Principal BB Sarma Sangtihidi Sport Club Secretary Jogadish Teron Pen BJP Sports Cell
Billboard tisu pen chinglok ong dung atum cherap chetu dun pen kebatua long RDP dun. Pinya birta bang kela puan sekang tonik lo langi bom thakat news channel tumi thakme kurang thu.